Muna borithi kuma Nyakite kaunti ya Migori ni maratafanio uthuthuria wa uria arũrũngani marahotire kuingira ceceni ya borithi ya Makalda na guthukangia gari ya borithi na gutiga maabitha amwe a borithi mena nguraro. Arũrũngani aya thengia wa kuithukira ceceni ino ya borithi oho ni maratharĩkĩire wabici ya DCC na kumiananga. Gari ya borithi nayo irathukangio, nyumba cia maabitha a borithi iracinwo na maabitha amwe a ceceni ino gutigwo na nguraro. Kurerikana borithi makigeria kwigitira ni marathukirie micinga na kuratha andu eri. Aikari marauga wekina yo koretwo githie na mbere mwena uyu kuria onjori atatu maratharĩkĩirwo na kurathwo ni ekinae, no borithi gutire ikinya makoretwo moete ria kumateithia. Mũrũrũngano uyu urari wa thayo no indi uragarũrũka na kwehiriria riri maratharĩkĩire ceceni ino ya borithi. Yes. They listen to us, we listen to them. We are angered because in 24 hours we've lost 3 people. Young people below 25 years. How? And we have a government that is in place. This is not Haiti. This is a working government. This is a democratic government. Kipunde, mtoto pia ambaye anatafuta tu vitu zake, ambaye msaidie maisha yake pia. Walimshoot jana. Punde si punde leo tulikuwa tunataka kuenda kwa polisi tujue ni nini inatendeka. Hawa mapolisi ama ni wananchi. Sasa wameanza kushutu watu. Paka wameua ule mtoto ambaye alikuja tu kutafuta pesa ambaye anataka kuregister aende university. Tukitigana na icio ni ati